Nou ja, dan gaat het nu los naar Cancun, Mexico. We vliegen met Air Canada. Die hebben een beetje bredere zetten. Die hebben beter zetten ben. Check mal dit. We zijn ook al heel gaan lof. We zijn ook al meer door. Maar hier te molen zijn we ook al bij ons motel. Check mal, wat smaak dat zit. Nou ja, dan die welkom een stuk voets met zo'n fijne champagne. En hier heb ik zo'n gruwelijk zeer schijne poster, ziet het. Hier is onze grote multiet. Die hebben een fijne Camaronisch, shrimp en schubsvlees. Oh, maar we weten niet wat alles. En dan te laatst had ik nog een schief kieltje, nog maar meer Camaronisch. En hier kan je zien waar dat zit. Oh, dat schijne vlees daar. Nou ja, nächst nog voor mijn vriendschap bezoeken hier, dat is mijn vader. En hier zijn we dan bij een grote mall, waar we een beetje aankijken. En er staat naast ik hier Bahia Principe. Bij Akumal. Een zeer smakke stad. Wunderschön. Hier leiden sie mir hängen diesen Dash, das ist der Barbecue da. Die backen sehr schönes Fleisch und alles Art mexikanische Eten. Und nu leiden sie mir ein bisschen hängen am Dash, das kann auch ein bisschen Spaken sein, wo sie das alle Eierrecht haben. Und ich muss einfach sagen, die haben das bloß sehr fein Eierrecht. Und ich bin ganz zufrieden damit. Und davon ging ich nur die nächste Stufe, wo sie die kalte Drinks Menschen bedienen. Und mir sagt das auch so mehr kauft ich alle taub. So, ich darf hier alle wehen und mit einem Daumen in Heck in Spark da. Okay, ik sta hier nu aan de arbeid. Had je dus vanmiddag gegeten en nu probeer ik hier een beetje te exercisen, bij een beetje sterk. Kan je zijn dat er het maar gruwelijk zijn aan boord, zo wat ze ook zijn gelernt dan. Ja maar han, als je zeer schijn, hier is goed zijn. Je wordt hier Hütten bauen, want je zijn kan hier boven, je hebt hier eine Hütte. Dat brengt het schijn schoten. Zo, guck, je hebt nog al een schijn daar. Wait mal ein bisschen das Meer hier wiesen. So weit als die checken kann. Das ist alles ein Resort, eine Stadt, wo wir alle Wehen dort genießen. Dort wird oft kann sein. Du hast auch noch ein Resort, noch ein großes Motel. Du hast mal ein gewasst. Und das Wetter ist hier so grülich, sehr schmacklos. Und nicht kalt, Sonne so fein. Bloß sehr schön. Und das ist der andere Seite am Osten dann. Feine Schattendecker. Und das wo ich gerade nicht mehr liegen da. Bloß sehr schön. Eine feine Stadt, waar nog moet wel van alles weg, alle Probleme. En hier bloß komen ze verheven. Schön eten en met drinken, alles aan kalt. Wunderschön ist es hier. Fan. En hier weer van een Mariscos restaurant, hebben we gisteren s'avonds oben gekostet. En daar kan je al die melkjachtjes zijn, zeer fijne wils, tapwils. Daar kan je met voeren, ergens wo alle wegen. Sehr schön ist es bei diesem Resort. Geht bloß wunderschön.
se les vaya a olvidar. Pa' gente buena, Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Y arriba, Chihuahua. Hier ist der Taco-Mon. Nu willen we ons geschaft opstellen en tacos verkijken. Hier heeft het een zeer schijn drinkje meer. Wauw. Yes, dit is hier nog een resort, wo wir können hingehen und eten und was wir uns gedankt hat. Wir haben hier von der anscheinend Frühstück. Das nennt sich hier Tulum. Bei hier Prinzipe Tulum. Sehr schmackig steht auch. Yes, hier will ich bloß noch einmal wiesen, wo das hier bei Tulum sitzt. All die schmacke Swimmingpools, wo da lachen, wo ich kann schwimmen und boden und rumliegen. Han het hier bij zeer fijn recht en dat zeer smak. Alles zeer rein en stroom. En door kan je zijn, door hebben ze nog een beetje zo'n schotendag, wo je kan eerst wat kolen drinken. Ja, dat is hier bloos zeer handig. Zeer schijn. Yes, hier zijn we bij een show. Da haben sie so eine Fisch, was sie nennen Dolphins. Die hüpfen aber in guter Rüten. Die tun alle Sorten, verschiedenste Tricks. Das ist sehr schmackhaft. Die haben so viel erlebt. Und ja, das ist hier auf unserem Resort. Können dort wohnen sein, das ist jeder Tag halb haben sie dort hier. Und Kinder können auch mit dem Kopf schwammen, was sie wollen. Was erst das sehr fein. Check mal, wo schmeckt, ich kann da jumpen. Das ist bloß sehr schmackhaft. Oh, wow. En hier staan ze even kap, dan ze met die zelden met zijn hand twee wiggelen, dat meint auf Wiedersehen oder goodbye. Sei uns das nächste Mal sagen. Auf Wiedersehen hier von Bahia Principe, Bacumal. Auf sehr schön gewohnt, morgen ist uns letzter Tag. Und sehen uns morgens, holen sie uns hier auf, fliegen vor naar de airport in Cancun. Nou, hier was er een huis. De nächste week zou we een beetje teruglaan. Mocht God je alle zegenen en mocht je alle een schijndag aan wie we ons aan. Zeer zei